Eki ni kiza obwanyuma y'akaranga Church of Uganda okutwarwa omuyaga kandi egi n'ekanisa ya kabiri okutwarwa ekigwerezi eki bwanyuma ya Rurama Church of Uganda nayo okutwarwa omuyaga esande hwire merire hari amaryango ungiye kureba ndebere hizo mwika nzere ntomburuzi twahwaho ntabayigo mu kizimbe ntubo bagenda bayigo mu kanisa ekyanga cya bitereko tugizire bizibu byingi ako bikwetenga abakugu okubasa kwija kugira ngo base kwetegereza je imbere okuziri abo kuba tukabanza tukatungaho eshato yatera imisiri y'abantu yatwara entoke yatwara ebikwijo na namataka gajwangana kanisa yeje kebarirwe miliyoni rushanjwa birnemwe konka ahiya yahika yayase miliyoni 15 mbwen twafuna umuyaga gwagitera hansi mbwen turonto turagihaho gakagigaraza higuru ideje yoko turebera umuyaga gwija akasora kije kazungize gisa ideje yo kurebeje kagizungize kate mirundi eshatu kikangire kuntu cyagira mu kiti cyagaruka cyagira mu kitiya edakike mu cyayitera hansi twegamiho aho abantu abakusasibwa ekanisa ya Kristo na n'abantu ba Kristo abwe kuba kanisa tucombeko kureke kanisa n'abantu ngwe n'abakutusasibwa batuhe mikono tubase kureba okutimusya ekanisa tubone naho kushomera bwo kubebuno bwire bw'enjura abo bukiko bakoze urukiko rwaho naho kureba icyo barakore kugaruka kanisa yabo amasuko gagaragara buri atista noyiri nimwe turashomere bibi akora babacyenye necwekeriya kugira ngo iriya bakora amwe cyose batanu ndubare konka bayibine kanisa mpango ntabwo ecyo twatanise tugire ngambemwe tugire ntensemwe omukwatanisa turabentu yetengo mwanya ogu abwemba bazaruhanga ayine cyateka tekire omakura gandi abaturo mu Nyabushozi yo muri Kiruhura barabwirwe kurwanisa obwinazi oburukureto butabanguko mu bashwerine ebi bigambirwa hari senturu kuri Obwegyese Church of Uganda mukigura he kanisa enji yo mwahure ni ramzori y'Abaana yo mu y'urwera aho kwikizo yasemeza hanga stare abungo mulingo ko kusimwa stare bakusima mwe stare na kuletera mukamara stare mwe na kwereza muko kwemanya ngo ibintu byo bukoze kandi akwirungi gukora mwe n'ushutu no bwe ninye na mwetegeze kwa kugira kwiyakira yaje mbabaza haga yasimerwa konka yabihanangiriza omukushabo kuhabiro no kushonda sente zo kombeka irwariro Speaker w'ishengero ry'Eihunga wabirayesuriwe kuba umugenyi mukuru azwekize Wilson Kazwenge omunyeshengero wa Nyabushozi amakanisa rugashimiye kurebera imyoyo y'abantu konka n'imbiri yabo bine project zentasya nibarira bine byo kuriya bine ntoke bine omwane bine bucume cyo na sonka shabere amakanisa gona ga Church of Uganda nangwa n'amakereziya ngu ahekanisa rabere na rekereziya herabe abeho projects nkezo twareba narubija abashome nashitse imyaka 2 na mezi 9 ndi muri sabu risobu konka hanga tubasiso imyaka 2 twayembeke kanisa worth miliyoni kaga hanga yagise mwahure n'abandi bona abakozi ro mushaho yabo bakimutse mu mugwa hanga kokora hanga ebye nabakore byabo bazagiza hente nyingi nani mbagira nto wazagereza hanga nawe hanga muzagereza gasha kwa Ben Mhozi na Sandeke William